If the peanut drop on the table, we know how clearly how the peanut on the plate, okay? Not yet. Các anh chị sẽ có cái này bằng món okay? Chúng ta đây, okay? Ready? Ready? Count 1, 2, 3, and then you guys go, okay? 1, 2, 3, start. Take your time. Okay, only two. Put the spoon out. Put the spoon out. This side, Tyler, only two now. Okay. Chị là như vậy. Ôi trời ơi. Tức là bây giờ. Okay. You must spoon lòng. So, bây giờ count who get the most peanut. That person gonna be win, okay? Mommy, I have to count. Mommy sai cái nào chứ nó phải cho cái lỗ của mình hay như thế nào? Let me try. Okay, you guys finish now. So we the next person. Baby, you want to be the next person? I'll be the next person. Đến đâu á? Rồi vô đi trả lại rồi chiên cắt tà giá rồi thì đi tôi lấy à. Giá thì có chị lấy mua à. I couldn't go because it was so crowded. Nè, có thích chị phải vậy cả liệu có nhớ next turn. No! Evan, slowly. Evan. Okay, 1, 2, 3, go. The peanut drop on the table. You do not count. Only 2 scoop now. Sorry. Evan. They're finished, right? I want to go to